Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tubaza owekitiibwa Allah jalla jalaluhu akyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, oyo gwe yatusindikira nga rahmata lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tukyali mu kitabo kyaffe kino ekya buku Iqra, era nga ekitabo kyaffe ekyokubiri okudda ku kiri kyetwamalirizayo ekya yasaruna ekya reidi, buli omu kyamanyi obulungi. Nabagamba nti osooka n'osoma kiri then nojja ku kino insha allahu taala, lianna kino kisinga kiri obulungi, naye nga sooka osome kiri ojje mu kino nga mutuufu buli kimu okimanyi insha allahu tabaraka taala, then tukongeremu bongezi biidhinillahi tabaraka wa taala. Nam tuli wano twagamba nti daali senga bagiwa emperezi eya fatha ng'eno wolaba efuka dda, ate dhaal bagiwa fatha naye efuka dha. Ntubeera nga tulina da dha, da a dha, da a dha, okirabye? Then tulina kha da dha, kha da dha. Kati senga tugatta ennyukuta zino tuzigatta bulungi, tuba tulina da dha, da a dha, da a dha, kha da dha, kha da dha, okiraba? A ha da, ahada, ahada, eno a eno ha, ahada, ja ha dha, jahadha, jahadha, ja ha dha, okirabye? So barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.